Una dal taulanan patakan rawat pampagi Kitailan neupana kan sansal maliang yan ang kupurgan. Kalangan kong main samat Koht, kalangan kiyong kumuyat pilan kiyang sumaw sen pilew tupana nan 10 masan. Pagi ngene mo Sarawi yang bil kaya ti masan pukat ang kakopubul giway kel arbitin ngene mo Sarawi bukan kak totok nan mungyonggan koros. Amoy masan en gin muyamen sere net nanal te tiktikwet mesakakait lole kokoway rem. Tatong ngilwet warwet en muyamen kalangan ben maramoy ranwet sutra ay kel sutra ay kotme. Mepkat koros sa pagi ni maran kaun song kumao Jesus Christ. Amen. Horlaben na tailren kaway den rawet masani Sarawi en Koht, Kasik, Kitail en Unsek. Sarawi en Koht, Kasik, Kitail en Unsek. Lokayang pumbe mainda Kasik yekis pongi non petepetki imeng dalang totong lokayang way mainda demand. Koht udane demand me utang Kitail pan Unsek, Kitail pan perfect. Pagi I Koht men me Unsek, Koht Sarawi. Kedai bagi sang adalan wat-wat nan pugan Petrus kayu relaute o iradudu kaisa klimau lelesa kuano. Kusaya. Ap kumail en Sarawila ni me koros me kumail kinwia. Tuan Koht me katin malapi kumail to. Katin Sarawi. Pepuk Sarawi masani kumail utan pan Sarawila. Pengay ime Sarawi. Ermakdai bangkilang tuan kuburan Kotrong Kitail sapul makapikipinggan. Tuan kuburong Kitail ambil an ki maur me Sarawi. Hima karata katin katki yang Syrian Israel gan koson nedo. Oi makareta epil katartong Kitail Christ pagipil koson nedo ta sutitar an ki yang Kitail maur Sarawi. Koson nedo men kalawa yang Syrian Israel gan Christ. Eri karpe na katki to kosen ito bil kat kitong Kitail Christ pagkatailan kak an kila maur en Koht maur Sarawi. Pemasote maur Sarawi asote me ban kak lella ren Koht. Nintuan nan bukan ipru iralau da isa kreau redudu isak payo a kasalayong Kitail. Kumail nanti yang pebol ong aramas koros obil nanti yang maur Sarawi. Pues sote mekak kilang kauno ma sote maur Sarawi. Ernani pru pataki yang Kitail nek. Sote mekak lelaren Koht, sote mekak kilang Koht, sote membayang petalongong nang kani mun Koht, tenan weyen Koht, ma sote maur Sarawi. Imekarta puk Sarawi maseniki yang Kitail, me kauna bangkatin purotong sapul me momotso me sota kisin omurangkis miye omurak wawaki sota kisin tiperen tipkis utang Kitail banan ki maur Sarawi bugdalen warong yang petelongong nan wain Koht era bugdalen kak wawaki Koht Sarawi menet me Kitail pongpongi ay men Kitailen puralao tabieta atay sailok sangnan katete mering o kilang tuan Sarawian Koht nan katete mering. Depan cepsang ren Baba Adami nono Eve kilang ni tuan Koht akatin kapikata tapi naramas. Tuan Koht akatin kapikata aramas akin patang aramas. Koht kin katinan matuelo o iral kineupen rekin fellowship. Pagi sota megot nan pungarail membangkare yang Koht asid bangkakang ketsto o ye yang rai kin ayo bende nam matuelo. Pagi nian sama Koht kating kapekata aramas dabing kapekuat mewiawi tani momen Koht eme Sarawi. Maglangatan sota megot me pankak en kaitong so mawape sa tupilkak kaitong paluware. Rabang ko to sikasang perlasang. Pagkita, pagi maur Sarawi me yanigi. Song koros lole. Me maur Sarawi buat mauren Koht. Eri
Koht kin kerto ye yang sapol me kapik regi nebeno fellowship nan matwalo pagi sota megot me ban ireral peseng pagi haramas Sarawi. Lau setan koto pitieti Adam Eve tip up petelongong nan kapik piko. Niyan sa me tip petelong tip buyatar irai riu me kareta Koht sudepan kak pileu patong aramas. Bagi tip Koht Sarawi solar kak patong aramas sabol me aramas me kapikata o ketikiam maur Sarawi bagi tip kisanger maur Sarawi yo ren aramas. Solar aramas solar Sarawi. Nipu nan masanin Koht kasaleng kedal ni tuan momen met nan Genesis silu iraduduk isu entame linganen Koht koko lasang aramas glorian Koht me kiti maramas maur Sarawi yo lingano koko lasang aramas opoeki tip ko sia nian sewote me ira tungale 1-2 keu ira eri marain la o tiarta me ira kiliso ira eri pata tentu ke pingke wia kita ra call o koleta yet me udan wia wien kilangan so me aramas second tip petelongong nang kabigo glorian Koht pagi maur Sarawi meiran kiyo linganen Koht meiralikawi linganen Koht glorian Koht me kitimira pagi irahan ki maur Sarawi. Hari ni yang sama tip petelongongo entame ira tiarta me ira kiliso petame kitimira tame panut kitimira sota me kot pagi glorian Koht ko lasang rayer kata ira kilang di ira kilang tame ira me kiliso kilang makdal bang kiliso buksaro masani me makdal bang waka kata mon Koht uran kata kiliso utamon Koht pagi sota me kot me kitim tipatal gan sota me kot me pain kitail tasang nan tip karta waka kata mon Koht wogu me tipetal koros mon Koht pansan salata euran. Hari ime uyang Adam o Eve ratiarta meira kiliso. Glorio koko lasang ra ira solaran ki maur Sarawi. Karta ira kilangata meira anane kitimerata. Hari buksara masih yang tal meira pen uyatara kol sang ni tuga big o ira koleta. Bagi maur Sarawi solar, ira kiliso utar. Reina tail pan miminan maurin deep so de men moidang Koht atay maur imenen san salonga men ketay gili sa humong Koht imakareta Adam Eve tiar kita merakil so bu maur Sarawi sola irakilang ranane me Koht men kitimerada ira ben wiata ara call erniaso melinganin Koht koko lasang ra puksaro masini yung dal nituan mumemet. Mekitail armas tay solar ka kaitong Koht ni Rome silu riesek silu pataki yung kitail me aramas koros huyatar tip o iral koros tosang air sa polemen Koht lingan me ekin ketiki yung aramas. Ripueki tip kare yung kitail aramas koros ibdi yung nan tip. Kara ekai rakawewe ni tuan mo met me karta maserimen bani buti mela masode me kot panguyawiyong abang kukulanan katen wasa apso puksaro masini yung trial me seri koros me ibuti makalegal me mela me second to weweki mau sang suwe diral mimren Koht puksaro me masani Christ me masani yung trial ye tuan me bukat me wiya tonan muin Koht ime Christ masani abu ye tuan kita koros selar kono linganin Koht begitu wewagi ni aramas mena ibuti yang nan mauren tip ni aramas mena abang uya kakairta ni yang semua abang udan tip mekdail pangilang kita aramas begitu mewiawi taren Adam Eve eri kita banlel nan irario mekdail koya kila realisir mata realisir pilata tame mau sang me suet Hari apil-pilo pa mimiren kitail aramas. Magdahil ban
look warlang linganin koto te so. Niyan so maaramas men look warlang Christ. Koto sanger nan way and roto koto nan way and marain. Ramalang koros armas wiatar deep pagi deep me Adam o Eve ira wiata. Rienda me aramas koros wiatar deep o iral koros to sanger sapole men kot lingan me ekin katki yung haramas. Rama teman-teman, lingano irakilang irasularaan ki lingano. Pagi lingano ko lasang ra. Imene sansalong Kitail aramas me ye Christ me linganin kot. Christ ye me linganin kot. Aban sansalong talan Hebrew iralau teore dik silu. O igin maga watak nan bukan wayo me agin pisidik. Mai bangin watak nan bukan bombe isidunon lolgi. Agin maga purlang nan watak wayo ri bang watak nan bukan wayo. Ang King James Version. O ngay isong agis kawe yung Kitailenda. Who being the brightness of his glory, yea Christ melinganin God, who being the brightness of his glory and the express image of his person. Magtay lang Christ, magtay lang God. Christ, kalalabak rin sa pulmurang, kumali yang yan sa wuriya, kumailin tayo, kumail man kilang God sam. Makamay kilang yayer, kumay kilang God sam. But Christ, katito, o song koros mewuya, totong koros mewuya, iya me kot sam pataki yung abang so te mewot nan me nang pengen Christ o kot bang wuya tak en mia kisin konflik te so rigar ben Christ sama sani magmay kilang yeyer magkilang kot ye Christ me linganen kot o ye Christ me Kitail aramasanane Kitailin pileu kaitong Kitailin pileu protong lingan wet pagkitailin kakan kila maur Sarawi mongkot Pelingan me cepeta me kokolasang atami yip nang matwalo kareyang aramas asalaka kaitong kot. Pagkitail aramas me terendip akot me Sarawi. Maglang kot ngayon met me kot kalong kila atami yip. Ime Kaus kinrala sana motwolo. Kraban tahu dia kisah bangklang me kot, mie sabol me plan and komor. Pagkisangon limbak me kauna sabol men kiyang sabol me aramas, emen kopureto Kitail aramas re. Ap mie sabol me plan in to kwet. Hari kot sa kausa lasang atami iv na motwolo po kay lungin ra, limbak me kareta. Kilasang ranan matwalo iala tonlang and sinsilang matwalo pagi mayrapan kangata tuken komoro ni anso miramimir nan deep ya bamu mara irapan memor nan moren deep o bang wi patapot kokolate kot sutuma ko songon wi au mia sapolimen kot plan me pan koprutong Kitail aramas re ari esansal sang nan Genesis pilir laut selu riesek selu supplement kot planwet. Ako siya me kauno kot reketin wiyayong atam o paut araliko kilin man o ketin kalikawi kinirata. Awi mas tabi yok jay lapson watek ning pan me labaka ben wiyata araliko sangni tentuke. Irak koleta araliko ko. Aglang nan mayrong me wiyawi met nan riesakeu ekasiliang ta sapol men kot planen komor sapol men limpa kong Kitail aramas enda kumakisang malagogan tentuga magmawiyata kan kau nagatin kemela mano alegilin mano wiya kitara ligo o kalakawi kinarata tama kasambal pumakataban medo taman tamoin kilin mano tanapalin chaisang tentuga Mani makarta kot maniran lekawi kikilin mano. So, kay tegin. Yet, tuwan supplement kot plan and kooperato Kitail aramasre. Pagkitail ang kakpilew Sarawi lamoe. Niya kamela, mano, kakaredi inta. Maglang, inta ansyo koros. Pangkin totok nan, ino me kot ketin muyayang Sarian Israel o leleto ang Kitail.
intak in kereti ansau koros ni ansem Koht kin masan diang pun tatogin intau masani aramas mo ya tatogo wiagi atatogo ni poson kubre may rongo karta intan mano painti tipo sito painta Pintan man sila painta tip intan Christ kele magak painta tipen Kitail aramas imakarta Christ ni akat ketepon kailan bilo ason peptrais kosiya kumai kelang simbulan Koht mapainta sang tipen ton samba Hari ni Koht agatin kakareti intau sapol me planen komor me rong Kitail aramas bagi sapol me limpa kong Kitail esotokak en waklak malese Koht pokok-pokok metipano tiba me kay longgi aramaso pokok-pokok ap tipo kay longgi magdapasong lang totoo mo Koht ketinwya taniya kakaredi intau Koht mo tepinwya mayrong en komor sang ni inta me kakaredi sang ren mano alekilin mano kalagawiya kita Adam e Eve o Koht me bilwiya lasin mayrong en komor pon lobu en Calvary Keretian intawat makot wiya sang ni ren manamen me kalagawiya kita Adam e Eve kasaliyong Kitail aramas tuwe sapol me totoken komor mabang wiya yung Kitail euran perkara bewat eute Kitailengkak puruto re Kitailengkak puruto ankila maur Sarawi Pokot men fellowship ang Kitail aramas hansyo koros ayunan pokok-pokok Kitail me limpak wet me kot sapol me Kitail me sudah makawewegi angit telap lol kapamete wopang san salong Kitail ni penia lang kita tipetalkan ni lobu po Kitailen kak bilewan kila maur Sarawi po Kitailen kak bilew kaitong Koht po Kitailen kak bilew fellowship ang Koht po yei kuburan Koht ang Kitail sapol me haramas me peni katin kapikatakan Hari Koht me sapol me Sarawi yang san salong ton sambakan koros aramasakan koros katin kubur ki koros en kelang Koht Sarawi menet ababan san saltaren sapol me aramasakan Kitail me bang kasaleta Sarawi en Koht Hari tama Koht ketinwya katin tatong ki Syrian Israel Pugsara masin yung Kitail me Koht ketin pelata Syrian Israel katekin po iral me kayo tirnan samba tepil kaitekin niral me kayo malawlaw apan tatong kin ral po rapan kasaleta maur Sarawi en Koht Erdame wiyawi Koht ket kiyang rail koson neto baba esan salong Kitail me koson neto kele esoka kamarla Syrian Israel kan atena ket kiyang rail koson neto po en sawo sa Israel apu imes wiyawi yung rail koson neto ut kariyang rail mela pogretiar tambe makabam perap ko wiyada tip pen Israel so kelen ren penkak tiyakiti inangin wiya tipo ime kosen to wiya yung rail kama da tip lol rail o Israel ko kawela kosen din ko transo chorus kosen din to pan kalwa rail tong ren Christ Koht patako yung rail yet tuwa namal bang wiya mal mayrong kan man hold ko pulte simbul te ko pulgan imek ba mayrong kiyang ye mesanigan mesoto kisin so ma pakolong kispan mi Rael ime yanane sang remal imek ba mayrong kiyang ye tuan pil sapol me samorogan me kin apapalinan iman kautogo na nimpalo wan kota Sarawi Pil moman na rebang wiyaral totongkan rambil kan yang buma sabung yo ramang buti mela. Pagita pagi repapa Koht men Sarawi. Sapole men Koht koson diong rail utan repan itawen. Magilang pil lela rail liko wa Koht masan diong rail yetu ramai pa mumeta amal bang wiyata liko wen samrogan. Ok malese Mona rebang puri yang rail liko likikan biye liko makalakal potopot merepan leka wiyata lolo pan kitim kili rail kau o
irai lap liko lapawe. Pagkita pagi Koht mana demen Sarawi. Enda may pangwiyata mail wasan mayroong mana kan kalak mal takiyangan kenta karamasin malipan tau-tau tayo. May pangwiyata mo rampe bepanin tatamu may ko tawe alu tawe ito lel ni pay Sarawi wasan mayroong pagkita pagkot masa ni pagkita kumal depan tau-tau tapong kenta kaya kanaramas kilang damay kilisaw. Iwan Sarawin Koht manat. Mekcay pongpongi. Kisin pisitakin likukan songkan koros. Apan miminituan tame Koht katin kosonedi. Kalakalaga mas pakulong mentapang kaitong wasa magmal may merong ki mana kan barawang bubuti mela. Kalakalaga Iwan Sarawi and Koht. Maglang. Kaya buralang mas way lolin lolekan likaw makalakal putuputkan. Yairan tayo likaw lolew way lol putuputkan. Melal memiya retal do zote. Te mas liki mekatay ki menaramas ang kilang mekatay luya sapulmen Koht aramas Sarawi kay. Absorda tal way lolin lole. Pot kale mekat nalang masan diyo mamasan niya menamang tayo. Makatay likaw linan putuput pukat. Way lolin lole pukat. Way lalin lole pukat. Kita lanane atra way lalin lole and kita len likawi anso chorus. Der men kan mo naramas. Der men naramasan kilame kitail wiya aramas Sarawi gay afsota tal way lalin lole me potopot. Tuwa tama Koht katin kakalingi yang samorogan tuan rai banking kiti matak kilirail kan. Pagkita pagi hi Koht Sarawi men. Sota me sota Unsek men bangka kaitong Koht. Iwana Sarawi. Rakan puputi mela. Koht king kamerail la. Paras to warong kaitong Koht Sarawi menet. Uza puksaro masan yung try men yan so me taber ko pan ino Sarawiyo ang suwito Koht pakuyiti kamela. Esok ka kaito sair linganin Koht Sarawi and Koht. Iwan limay din Koht nan katete mering. Bagi euya Koht men me Sarawi o song chorus panituan sabol me kosonti en papai ni Sarawi. Maur Sarawi. Salut kelang Sarawian Koht nan katete kau. Mesan salong kedaluan Christ. Yei Christ, yei lingano me kedalan mas koros solar kak kono di lingan wet ni anso metip petelongong nang kapikipigo. Koht koprotong kedailer lingan wet. Koht wali antier song koros bagi Christ. Christ me wali anti limay din Koht koros nang katete mering. Kosonet me Koht katkiyang Christ katkiyang Syrian Israel kan. Apunglar apaitaran Christ. Nantuan Rome ralaw te isa kredituk payo akasalayong trial. Po Christ katito kaim sakala kosoneto pa aramas koros me posonen punglaran Koht. Hari Christ kaim sakalar kosoneto. Yahweh wen Christ yei me kaim sakpen kosoneto. Christ is the end of the law. Me wewe me kay bananane kailan uya kawela kosoneto pag Christ yei me kaim sakpen kosoneto. So kosoneto pon ren Christ kalep magday bang kakapay kita. Makatail pa na leyong katail Christ. Kosoneto pon ban mamor loletail. Mekot mimenen san salong tail. Sorte sa polimen ko taramasamin bantay mangula prapungot. Pagkita po iki kosoneto pon mamor lolem. Sorte solang melon men banda ibang kulak kamaramas, ibang kulak kamal. Ibang kulak uya tama kay teking kupuran ko. So pagkita pagi Christ mapan yeyas loletail, kosoneto pon ban mamor loletail o kosoneto pon ban paita retail. Iwe when Christ ikay musakpen kosoneto.
Kosun itu ko yang serian Israel, po en kalwai irai long Christ. Po masuk ke Christ, sudah membanggakan kapaita kosun itu. Christ apa lialar, limay titin kosun itu pun. Ni poson maran kaun Jesus Christ. Kitail kapayatar kosun itu pun. Suatu kosun itu eupan, kitail bangga kakawela pergi Christ, may iyas lalu tayo sudah pang mohitong kitailan perap, kitailan kamaramas, kitailan uya songkan makosun itu inta, kitailan der uya. Uya pen mayrongkan, makot katin kagaling yang serian Israel. May pangpilatan umal kowol, simpulkan, ramang uya hol kayo may panin na makalagay, may suto pan, pakalong iyo pan sansalta, reray, limak mayrong kiyong iya. Christ apalialar. Limaitit en kosun itu mepit mayroong kimanakan wala sa tama uyaw di makarta puk saramasa ni simbulen Koht Christ salaranan ko sang ren manakan pai simbulo hi o kumawag me nan puk saramasa ni yung trial me kaso pampakisu uyaw yung Christ pa enutan kamelele me ye i simbulo nang katete kap kasali yung trial me pilot etiarta me sudu me got sudu tipen Christ Herod etiarta me sudu sapung ren Christ Anas Kayavas Judas pilpeni kopreto sent me Israel painki yang pangalak Christ poenta itiarta me pangalarin sa makalakal Judas piliang kasali yung kitail me sudah tipen Christ centurion kaunin sonbay mayang kolobula Christ payni pil ko siya melel me sa polimen Koht wal manat etiarra me sudah pil tipen Christ lalap me piliang me ni lobo Israel kasaw pang bagisu uya yung Christ po insan sa long kitail haramas me i Christ me uya simbolo I Christ me kapayata kosen ito me kosaya sote pakalongan manaman may ba mayroong kiyong niya. Beban unsek makalagal may yananes ang remat. Christ apalialar limay didin kosen ito mabit mayroong kinirail manakan. Ho mabit samurokan. Makin wiaral puko totong kan nan pas Sarawi. Puk Sarawi masa ni yung trial me ye me atay samurol labalap. Answer what? Run what? Christ me wiya atay samuro. Ter koto uwe kang yet tipam kan? Pakatagin ay puko men. Miya atay samuro nan lang. Me puk Sarawi masa ni me wiya waliyapen aramas on Koht. Nan Rome nan ibru payo isat payo ko saya kitail kolokol tang poson me kitail yang uya son katete pe po miye ratai samoro labalap me katier mon silang in Koht ye Jesus supplement Koht yeros mebit samoro Christ ran with uya ratai samoro ye hi me kitail wato ngatai lananan pokata tai lananan kita langi, hi megin longan telanan kan, o kita lang ren Koht sang. Hi mewi pek mangi ta sopungkan. Telanan kalangan kiyong Christ, tame wi ayong kitail. Pagkitail pil soto unsek na ampalawara kitail pil kakay itong Koht pagi. Limaitit mamiyan ang katete mering solar pagi Christ. Christ apalialar. Song chorus. Met ewi ayar atail samoro lapalap ren Koht. Kitailan ki koporobor, kitailan wewe ki koporobor ki. Me atay samoro lapalap men miminan pun kitailo Koht nalang. Atay sopungalakan me kitai wiwi ani atay pek mangi I me ki kita lang atay pek ren Koht o patpataki yang kauno gilang nei memeno intay pandar memeno. Dalan kitailan metuwa mau. Pagkasalang kakaan ki koporobor. Peren, pamiya wali patay ren Koht, ranwit.
O Kitail Unsek lar bagi Christ. O kapung Kitail lar mon Koht. Limay tit mainda kala gagmal kaitong ye soda haramas me soda Unsek bangka kaitong ni pay Sarawian may rong kante song tregan pagkarapan mela so Christ atal pakolong kan atay sutritar kan song chorus punglar bagi Christ. Christ kapung Kitail lar mon Koht nan Orin career laut maure tu riza ke ko saya. Christ sote utan tibe kota puya kila I momona ramas tipan tu tu Kitail pagkatailan kak yang ane kila pung and Koht re. Ragmay lang Kitailan ane Christ. Pa ikelep me pangkaken ko pretong Kitail Nor Sarawi me Kitail aramas anane pagkatailan kak pureto o fellowship ang Koht. O teman-teman, masote meur Sarawi, Kitail kilana ni bro patagi yang try, sote memen bangka kan yang petulungaw na win Koht. Sote me bangka kan kaitong ren Koht. Eri, hite me kitailanane Christ. Christ pan kopretong Kitail meur Sarawi kopung kitala ikelep me kitailanane. Sote ogot me ligi. Ima karata makom saikin te kasamo yang Christ na meur ranwet te muitong Christ en sipelei komungila sipelei yuk lukur langi puen gak katulong lolom kiyang ugmor Sarawi puen gak tebeta kaitong Koht o fellowship ang Koht Christ kelep me bangak huyada bukan dari imen kair kilai repkat teman-teman masuk meur Sarawi soto me bangak kilang Koht ma komu yamen me yang rong patak potet ranwet o komu men lukur lang maran kaun Jesus Christ o kasamu yang I nanomu maur en wiala am kaun o son komor akom itawen kapakap en lukwet kalangan en komu main kaun Jesus ikamelele o poson totok bakom katin wiata nilobuo pariakit samalaro ikamelele me intamu makelegal bakom kakaredia min lobuo painieta sanger nan tip o ranwet ikoto momu dat bangki tip koros me wiyayang komuyer sang mas o lel ranwet o iluke komuyong nanay maur komuyan ketlong wiyala ay kaun o ay son komor sang ranwet o kokolate solar ayong pengay ap mekoro sumaitong komuyer kalanganin komuy po'y kamelele me ay tungol at yang injininan sapol mo ipuken komor kalanganin kupuren korusyen kit momotso en Colonia Assembly of God pinluklukete koros melel irailkan me tungolen ki ananen palingen malkak eker telepon nempe silu riau sero wano silu payawisu o atungol email coloniaassembly@gmail.com o at anson kautenkan na kompilmen yang patren kito kautek Sarawi kan dimenseng klok Isaac pilni apengkan ni sauti klok su kautekin kapakapen ananakan o mepuli-pulikan pilikin uyarail anson kautek klok isu ni sauti ni alemukan kalanganen kupromail korusyen Igin beren ime terwe Duwe morakwe Duwe sola leonye Berenen samba Puidi are kerto gepra Meutane senye Igin beren igin terwe Wena blokongye Igin beren ime terwe Duwe morakwe Duwe sola leonye Berenen samba
Widiare che do che fa me udane seye Igindere ni kimete we Wena bokongye Kemboge bagan mepete Kizope we sangye Resotra kin met peren kita Perenen kau no Regin menale ale yo mira Peren so katepe Abot wena bakong koros At bakong lelimwe Igin peren imetewe Tuwani mo rangwe Tuwani sola leyon ye Perenen samba Widiare che po che fai Me udane seye Impereni ki mete we Wena dokongye Yang go seli Go selinan samba Kasong chung lao in le long ye Karatong ye la Regin go don galu wete ye la Kawet ye sang to na lo Of Jesus king sa wese ye Nane ya lu go way Igin beren imetewe Tuene morangwe Tuene sola leyon ye Perenen samba Widiare tempo che fai Me udane seye Igin beren igin metewe Wena bakongye Igin bereni kim metewe Wena bakongye
begin